Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas u teheranskom studiju imamo goste iz naše zemlje. Naime, ovih dana u Iranu boravi Ibrahim Hadžibajrić, načelnik općine Stari Grad, i Amina Deljković, pomoćnik načelnika služba za obrazovanje, kulturu i sport. Mi ćemo u nastavku pogledati opsežniji uvod u našu današnju emisiju, nakon čega se vraćamo u naš teheranski studio i počinjemo razgovor sa našim današnjim gostom ovdje u teheranskom studiju. Ostanite uz program naše televizije. Gradsko partnerstvo, bratimljenje gradova ili gradsko prijateljstvo označava međunarodno ili međugradsko partnerstvo između dviju gradova i opština sa ciljem kulturne i privredne razmjene. Gradovi uprkos geografskoj udaljenosti njeguju međusobne kulturne veze i kontakte između svojih građana i putem raznovrsnih aktivnosti. Takva partnerstva često dovode do programa susreta i razmjene studenata i razmjene učenika škola. Prije uspostave partnerstva često se provjerava da li već postoje privatni kontakti građana, lokalnih ili općinskih političara, škola i koje se mogu pojačati i dovesti do gradskog partnerstva. Ako takvi kontakti još ne postoje, gradovi koji to žele mogu posredstvom raznih organizacija stupiti u razne kontakte. Gradovi koji žele međunarodnu i međugradsku saradnju objavljeni su na web stranici Vijeća Evropske općina i regija. Tu su objavljeni i obrasci ugovora za partnerstva. Ako postoji obostrana želja, održavaju se međusobne službene posjete gradonačelnika ili gradskih delegacija. Posjetitelji se smještavaju uglavnom kod privatnih osoba, što olakšava međusobnu integraciju i poznavanje naroda. Ako učestvuju sportska udruženja, organiziraju se zajednički sportski događaji, kao što su sportska natjecanja. Često se održavaju i zajednički koncerti, sedmice kulture i sl. Svrha ovih aktivnosti je dobrovoljno okupljanje ljudi preko državnih granica. Stoga su brojni gradovi u potrazi za prikladnim partnerskim gradovima. Među faktorima za biranje bratimljenih gradova su recimo veličina grada, struktura grada, na primjer ruralni karakter ili industrijski grad, udruge grada, zajednička obilježja gradova, slično ili jednako ime grada, lični odnosi, privredna ili geografska sličnost, slična historija, slične kulturne manifestacije, vjerski odnosi, raznorazna partnerstva, razmjena stručnjaka i općinsko razvojno partnerstvo. Historijski gradovi širom svijeta, ponekad oslanjajući se na svoju historiju, kulturu, civilizaciju i neke druge komponente, čine napor na odbrani tih elemenata koji su ih proslavili i učinili poznatim i prepoznatljivim širom svijeta. U tom pravcu navedeni gradovi rade na postizanju posebnih veza sa sličnim destinacijama iz cijelog svijeta i potpisivanjem protokola i ugovora o saradnji, čuvenijih kao ugovor o bratimljenju, zapravo pokušavaju da međusobnom razmjenom raznih delegacija preuzmu međusobna iskustva u upravljanju gradom, održavanje njihove privlačnosti i zaštite svih prepoznatljivosti koje su ih učinile priznatim i poznatim u svijetu. Grad Isfahan je na tom putu kao prvi korak posegnuo za ovim iskustvom i pobratimio se sa kineskim gradom Xi'an, da bi nedugo zatim postigao isti sporazum i sa malezijskom prijestolnicom Kuala Lumpurom. Na osnovu ugovora o bratimljenju između dva ili više gradova, njihovi gradonačelnici i načelnici gradskih opština postižu saradnju u različitim segmentima, izgradnji infrastrukture, davanju ideja, socijalno-društvenim aktivnostima, sportskim aktivnostima, turističkim prezentacijama i sl. Isfahan je do sada bio domaćin velikom broju inostranih delegacija, tačnije izaslanika gradskih službi, što je dovelo do određenih pozitivnih promjena u gradskom jezgru i drugim dijelovima Isfahana. Isfahan, kako ga u Iranu predstavljaju polovinom svijeta, ostvario je bratimljenje sa više gradova sa gotovo svih kontinenata. Tu su Florence iz Italije, Kuala Lumpur iz Malezije, Freiburg iz Njemačke, Barcelona iz Španije, Iasi iz Rumunije, Balbak iz Libana, San Petersburg iz Ruske federacije, Dakar iz Senegala, Lahore iz Pakistana, Kuvajta iz Kuvajta, Havane sa Kube, Šijana iz Kine i Jerevana iz Armenije. Većinom se radi o državnim prijestolnicama, osim naravno par izuzetaka. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas razgovaramo o posjeti načelnika općine Stari Grad Teheran, gospodina Ibrahima Hadžibajrića, inače bratića uglednog bosansko-hercegovačkog alima šejha Fejzullaha Bajrića. Gospodine Hadžibajrić, izravno što ste posjetili Islamsku republiku Iran i možete nam na početku kazati šta je glavni povod vaše posjete?
Prije svega želio da poselamim sve vaše gledalce. A razlog posjete pa otprilike prije nekih godinu dana, pa možda čak i više. Ja sam imao već 2 poziva što se toga tiče da dođem ovdje u posjetu u Teheranu, Iranu, gradu Teheranu. Zbog obaveza koje sam tada imao, upravo smo se bratimili sa nekim gradovima iz Republike Turske. Odgođeno je to bilo evo za ovu godinu i hvala dragom Bogu, evo, došao sam ovdje sa još svojom pomoćnicom, gospođom Aminom Veljković. Tako je. A što se tiče same posjete, znači poziva od strane ambasade Islamske Republike Iran i da se posjeti znači Teheran i Iran, da pokušamo uspostaviti odnose sa nekom od opština koje se nalaze ovdje u Teheranu, a koliko znam 22 opštine postoje u gradu Teheranu, a u kantonu Sarajevo ima 9. Mi spadamo među opštine koje imaju sigurno najveći broj bratimljenja, ne u Bosni i Hercegovini, nego sigurno u regiji. I nedavno smo sa 20. opštinom, to je opština Fatih iz Istanbula, obnovili u stvari odnose iz 1990. godine, to je bila 20. opština. Dakle, mi ne samo uzimajući regiju bivše ex-Jugoslavije, gdje imamo znači sa Crnom Gorom, Makedonijom, Srbijom, Hrvatskom, Slovenijom, tako dalje, Kosovo, Albanija, imamo jako puno bratimljenja i iz Turske, iz Njemačke, iz Italije i evo došao je red da se, ako Bog da, bratimo i sa jednom od opština ovdje u Teheranu. A ja moram da naglasim da je to u stvari razgovor između mene i vašeg, odnosno ambasadora Islamske Republike Iran, jeste dole u Sarajevu, zatim sa konzulom, atašeom za kulturu, jer je opština Stari grad, evo, u zadnje 4 godine baš onako od srca otvorila bila svoja vrata i dala i svoje prostorije i sve resurse kada su bili dani kulture, dakle, Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini, kada su se poprilično, moram vam reći, mnogi malo i ustručavali i distancirali od nekih stvari što se toga tiče. Sad to već nije slučaj, pošto su sankcije ukinute i sada će se vjerovatno utrkivati kako će se sve više i više približiti i ljudi to ne zaborave. I evo na kraju krajeva današnja posjeta i evo ovdje kod vas u studiju. Pretpostavljam da je ovo vaša prva posjeta Islamskoj Republici Iran. Možete nam kazati u ovih nekoliko dana koliko boravite u Teheranu? Kakvi su vaši utisci? Odnosno, da li ste imali neke predrasude u Islamskoj Republici Iran i kako sada stvari stoje? Šta ste prije mislili o Iranu iz medija i ono što ste sad vidjeli? Da vam nešto kažem, to su stvari koje su više, ja tu sam više subjektivan. Ja tu ne mogu govoriti o nekim predrasudama, jer otprilike ko zna Iran, građane, dakle žitelje i Irana, Teherana, prije svega Irana, istoriju, ne može tu imati neki predrasuda. To uglavnom predrasude mogu imati nedobronamjerni ljudi i neznalce, prije svega nedobronamjerni, jer Iran je jedna 1000-godišnja kultura. Dakle, to je 2500 godina kultura sa kojom se malo koji narod može pohvaliti u svijetu. Prema tome, pričati o nekim predrasudama, ja sa svog aspekta stvarno ne mogu jer i stvarno nisam. Mislim na to što se u našim medijima obično neka negativna slika šalju u Islamskoj Republici Iran, iranskom narodu. Mislio sam sa tog aspekta da li je to utjecalo ikada na vas i šta u stvari sada kad ste se izbliza vidjeli sa Iranom, iranskim narodom, šta sada nije da vam nešto kažem, jednostavno na osobe koje imaju formiranu svoju ličnost ne može uticati ni mediji, ni pisanje, jer na kraju krajeva nama je dragi Bog, dragi Allah dao i oči, i pamet, i uši, i uzme čovjek i pročita i prema tome sve to ima svoje što se toga tiče, tako da s tog aspekta, ja opet govorim u svoje lično ime, apsolutno nema šanse da može neko uticati, prije svega na moje mišljenje, da imam određeno mišljenje. I da li je to sad prema narodu u Islamskoj Republici Iran ili prema nekom drugom narodu, to je sasvim nebitno. Svi mi
imamo mogućnost razumijevanja i razlučivanja kada su određene stvari u pitanju. Dakle, prema meni, ne. Šta je prva stvar koja vam je bila začuđujuća kad ste došli? Sada iza vaše leđa vidimo velike gužve u Teheranu. Da li je to vas Pa bilo jeste, čudno? moram vam reći, međutim, tačno se osjeti što se toga tiče u gradu, u Teheranu, da je to višemilionski grad. Koliko ja znamo, negdje oko 8 miliona stanovnika Teheran ima, s tim što sigurno 2-3 miliona stanovnika uđu i izađu u toku dana, dnevno u grad Teheran. To je jedan problem sa kojim se inače veliki gradovi susreću. Nije to samo problem Teherana. Imate vi takve probleme, susrećete se i u zapadnoj Evropi, i u jednom Istanbulu, i u dalekoj, i u Arabiji. Prema tome, u državama gdje su gradovi prebacili preko 5 miliona stanovnika, to jeste veliki problem. Dakle, ono što sam ja vidio u obilasku, evo već u ova 3-4 dana koliko sam ovdje u Iranu, radi se metro, što je veoma pametno, na njegovom proširenju, širenju mreže koja se također radi sve ispod zemlje. Mislim da će to puno olakšati i poboljšati situaciju u samom gradu Teheranu. Ali ono posebno što ja moram da naglasim, ipak zemlja koja je bila toliki niz godina pod sankcijama, dobro je se iznijela sa svim ovim kroz šta su prošli. Tako da to je stvarno za divljenje. Zahvaljujem gospodinu Hadžibajriću na ovom njegovom uvodnom izlaganju. Mi ćemo u nastavku pogledati jedan kraći tematski voj, nakon čega se vraćamo po naš TV studio da vidimo šta je kolega Dario iz ugla štampe pripremio o današnjoj temi. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas razgovaramo o posjeti načelnika općine Stari grad u Sarajevu, gospodina Ibrahima Hadžibajrića. A kao što sam već kazao, u nastavku ćemo pogledati i poslušati šta je kolega Dario iz ugla štampe pripremio o današnjoj temi. Tako je, Muamere, selam alaikum prvo tebi kao i našem cijenjenom gostu. Selam upućujemo i vama, poštovani gledalci, a iz ugla dnevne štampe možete poslušati sljedeće novosti. Isfahan je od strane UNESCO-a ubrojan u gradove svijeta kreativnosti. Mehdi Džemali, gradonačelnik Isfahana, je povodom toga rekao: Isfahan je drevni iranski grad koji je sada upleten u mrežu UNESCO kreativnih gradova. Mreža kreativnih gradova je stvorena 2004. godine i okuplja 62 grada iz 32 države iz različitih dijelova svijeta koje imaju drugačije razine prihoda i populacije. Svi članovi rade zajedno prema zajedničkom cilju, a to je stvaranje kreativnosti i kulturne industrije u središtu svojih razvojnih planova na lokalnoj i međunarodnoj razini. Mreža kreativnih gradova pokriva 7 kreativnih područja: obrte i tradicijske umjetnosti, dizajn, film, gastronomiju, književnost, medijske umjetnosti i muziku. Gradonačelnik Isfahana je podnio jedan takav zahtjev i ovaj grad je postao grad svijeta kreativnosti. Treći najveći grad u Iranu, oko 1,6 miliona stanovnika i jedan od 3 koji pripadaju zlatnom trouglu gradova od kulturno-historijskog značaja, najljepši je i najkitnjastiji od svih. Nalazi se na 1600 metara nadmorske visine iranskog platoa sa jednom od najvećih industrijskih zona. Isfahan je pola svijeta, glasi čuvena perzijska izreka koja je u jednoj rečenici objašnjava zlatno doba ovog grada kada je na početku 17. vijeka za vrijeme Safavidske dinastije Šah Abbas I protjerao Osmanlije iz Perzije i proglasio Isfahan prijestolnicom. Šah Abbas je izgradio i novo gradsko jezgro kao i drugi po veličini stari gradski trg na svijetu, to jest Imamov trg površine 510 puta 160 metara, koji je nazivao i trg Šaha Abasa. Ovaj impozantni trg koji je u 17. stoljeću sagrađen kako bi se na njemu igrao polo i na kojem se na 4 strane nalaze 4 impozantna arhitektonska spomenika, UNESCO je 1979. godine proglasio svjetskom kulturnom baštinom. U Isfahanu se nalazi jedan od 4 najveća pokrivena bazara u Iranu, Bazare Bozorg, a dio oko Imamovog trga, unutrašnji i spoljašnji osim Širaskog, ima najbolju ponudu suvenira na jednom mjestu za svačiji džep. Table igra šah sa likovima perzijskih prinčeva i princeza, božanstvene kutijice za naket ili olovke od drveta ili kamilje kosti, ručno oslikane nargile, metalni tanjirići, najčešće u plavim nijansama, trodimenzionalni ručno oslikani, marame, stolnjaci i prekrivači sa motivom suze.
Starinski srebrni i zlatni nakit, roba iz kujundžijskih radnji, iranski slatkiši u svim mogućim bojama i oblicima, keramičke pločice sa motivima iz prošlosti, začini i istočnjački mirisi, samo što vam se ne zavrti u glavi od ponude, naravno u pozitivnom smislu. Muamer, je toliko u ovom prvom dijelu štampe. Dario, hvala ti. Mi nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, sa gospodinom Ibrahimom Hadžibajićem. Gospodine Hadžibajić, vi ste kazali da je jedan od glavnih razloga vaše posjete Islamskoj Republici Iran bratimljenje između Teheranske 12. općine i Sarajevske općine Stari grad. Možete nam kazati u ovom segmentu šta ove dvije općine mogu ponuditi jedna drugoj? S obzirom da se radi o istorijskom jezgru, dakle i Teherana i opštine Stari grad kao Sarajeva i opštine broj 12, kako ovdje kažu u Teheranu, a to je opština Stari grad Teherana, našli smo dakle zajedničke, ajde da kažemo jednostavno, zajedničku riječ između te dvije opštine. Još dakle u Sarajevu kada sam razgovarao sa konzulom, atašeom za kulturu i s ambasadorom, tada smo pričali otprilike prije nekih možda nepunu godinu dana koja bi to opština bila interesantna u Teheranu, jer uvijek gledamo da to postoji određena sličnost kada su opštine u pitanju iz ovih drugih gradova, država koje sam nabrojao. To je upravo bila opština broj 12, kako bi se reklo ovdje u Teheranu, i juče smo baš imali jedan takav sastanak sa načelnikom ispred te opštine, veoma jedan mlad čovjek, neki 35-6 godina, vrlo pristupačan, govorljiv, interesantan. Tipični Perzijanac. Tako je. I bili smo na jednom ručku gdje smo se dogovorili način na koji bi oni trebali sada da završe što se tiče kod njih ovdje u Teheranu, da pošalju jedno pismo u tom slučaju koje je već završeno ovdje u Teheranu sa njihovim vijećem. U njih je malo drugačiji sistem vlasti kod nas u Bosni i Hercegovini, kako bi mi mogli i na to odgovoriti i jednostavno dogovoriti se onda oko samog potpisivanja, što je kasnije sama tehnika. Ono što je najbitnije da mi dobijemo od njih dakle njihov zahtjev koji će proći kroz njihovu ovdje redovnu proceduru koju oni imaju, jer u nas na opštinskom nivou kada su u pitanju bratimljenja, tu odlučuje opština zajedno, načelnik zajedno sa opštinskim vijećem, tako da ne moraju ići neki drugi nivoje vlasti. Sistem lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini malo drugačiji nego kao što je u Islamskoj Republici Iran. Ja se nadam da ćemo mi to, ako Bog da, vrlo brzo završiti i nadam se, ako Bog da će oni doći onda kod nas dole i da ćemo se jednostavno svečano potpisati taj sporazum o bratimljenju. I zašto da ne? Na kraju krajeva Bosna i Hercegovina, prije svega opština Stari grad, ne može nikad zaboraviti ono što je Iran nama valjao u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, jer ne treba kriti, niti je to sakriveno koliko je Iran nama pomagao u toku agresije. Ja moram reći tada i uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država. I to je istina i to je jednostavno hak i to se mora reći. Gospodine Hadžibajić, s obzirom na to, vidimo da i vi ste upoznati sa tim da Islamska Republika Iran gaji velike simpatije prema narodu Bosne i Hercegovine. Imamo velike beneficije. Međutim, kako naša vlada, tako i naš narod veoma malo ili sa zakašnjenjem posjećuje Islamsku Republiku Iran. I nakon ovog ukidanja sankcija vidimo da je naša delegacija među zadnjima, da tako kažem, posjetila Islamsku Republiku Iran. Mi također nemamo ni direktan let Sarajevo-Teheran. Veoma mala je razmjena turista između naše dvije zemlje. Šta treba uraditi da bi se poboljšala situacija u ovom polju? Pa da vam nešto kažemo, očito da ne govorimo samo tu o politici. Odnosno, kada govorimo o ekonomiji, moramo govoriti prije svega o politici. To je kratkovidnost naše politike. Jer zemlja koja je bila dugo godina pod sankcijama, kao što je bila Islamska Republika Iran, u svakom slučaju da ima mogućnosti Bosna i Hercegovina da u određenim segmentima ekonomije pomogne i da bude vrata Islamskoj Republici Iran prema ostatku svijeta i prema ostatku Evrope, da tako kažem, zapadne Evrope. Mnogi istočnoevropske zemlje, među kojima su i Bugarska i Rumunija, upravo nastoje da budu ta karpa Islamskoj Republici Iran za Evropu. Čuo sam to i već su dolazili i dolaze ovdje. Nažalost, mi smo na zadnjem mjestu, pa još uvijek, nažalost, u naših političara, ja moram nažalost da kažem, imamo određeni podanički mentalitet. To javno kažem na televiziji. Da su pametni, da imaju pameti u glavi, oni su trebali biti prvi u redu
koji su trebali doći ovdje, što je se pokazalo i na zadnjoj, to je svečana, svečani su dani bili obilježavanja Islamske republike Iran ispred ambasade. A za vrijeme pobjede Islamske revolucije? Tako je, to je bilo prije neki mjesec i pol dana, mislim da je u hotelu Bristolu se to dole održavalo, gdje se u stvari tada tek vidjelo koliko je ljudi zainteresovano da se jednostavno neke stvari otkoče. Ovdje prije svega mislim na evropske države, na druge države koje jednostavno znaju s čime sve raspolaže Islamska republika Iran. I naši su tada došli normalno, a prije toga ih normalno nije bilo i tada su ti dani bili uglavnom poluprazni. Ali eto, bolje ikad nego nikad u svakom slučaju. A što se tiče ovoga, evo ja sam neki dan razgovarao, baš juče sam cijeli dan proveo sa našim ambasadorom, koji je novo imenovani ambasador prije neka 3-4 mjeseca. Gospodin Kemal Muftić, njegova ekscelencija je dobio akreditive ovdje. Pa smo razgovarali o mogućnosti pojedinih banaka koje bi se mogle otvoriti ovdje, da to bude naš vaš, odnosno prozor u svijet, u Evropu putem komercijalnih banaka, jer vi još niste u mogućnosti, evo ja sam recimo došao ovdje kao turista, da mogu u nekoj banci otići sa svojom karticom, nemate uvezan sistem, podići novac, vaš ovdje, dakle novac, jer to ne postoji. Znači moram donositi keš sa sobom, što je malo u 21. stoljeću baš onako čudno, ali sve je to meni razumljivo s obzirom kroz šta ste prošli u zadnjih 10, 12, 15 godina već koliko su sankcije trajale. Prema tome to su idealna prilika i zašto mi to ne bi mogli organizovati ovdje kod vas. Takvi stvari imate koliko hoćete, međutim očito dok mi reagujemo, imamo zakašnjelo paljenje, mnoge će već zemlje i države ući ovdje sa kojima ćete vi normalno napraviti odnose, jer danas je sve biznis, ekonomija i nažalost mi ćemo opet biti negdje zadnji u redu. Dakle, nemamo dovoljno hrabrosti da neke stvari ove naše susjedne zemlje, Hrvatska i Srbija, su mnogo prisutniji ovdje. Od sportista, političara, ekonomista, biznismena, mnogo su prisutniji ovdje. Međutim, nas nigdje nema. Opet se vraćamo na ono što sam ja rekao. Mentalitet, mentalitet, mentalitet. Puno nam više treba hrabrosti, a da se što prije oslobodimo tog posebnog nekog mentaliteta, da ja to slobodno kažem, podaničkog i kukavičluka. To moramo pod hitnost toga rješavati. Govorite o političarima ili o celokupnom bosansko-hercegovačkom narodu? Pa prije svega onim koji nas vodi. Govorimo o političarima. Jer vidimo da jako mali broj imamo turista iz naše zemlje. Govorim prije svega o političarima. Evo, sami ste rekli, ako mi imamo predstavnike iz sva tri naroda, ja ne vidim uopšte razloga da se isti ti političari iz sva tri ta naroda iz Bosne i Hercegovine ne dogovore i ne dođu ovdje. Ako već dolaze ljudi iz Srbije, dolaze ljudi iz Hrvatske, dakle i Hrvati i Srbi, odnosno Srbijanci, zašto onda ne bi došli i Srbi, Hrvati i Bošnjaci ovdje zajedno u tročlanoj delegaciji pa poveli sa sobom ljude iz Bosne i Hercegovine pa se dogovorili. Jer šta je Bosna i Hercegovina u odnosu na Iran? Jedna samo najobičnija kap u moru. U odnosu na Iran. Prema tome, to su stvari koje trebaju svima da budu jasne i da se prave poslovi. I nama, a i vama bilo puno bolje. Međutim, opet kažem, puno više hrabrosti, manje kukavičluka, nek sjednu, nek se dogovore, nek pošalju. Ako već ne mogu oni doći od svojih nekakvih obaveza, onda neka pošalju svoje privrednike iz Bosne i Hercegovine. Da li se to radi o privrednicima iz entiteta Republika Srpska ili iz Federacije BiH, nebitno, nek zajedno dođu ovdje. Primit će i sigurno ljudi. Jer ove stvari koje sam ja već razgovarao sa načelnicima opština, ja sam, dakle, u ovom vremenskom periodu, koliko ću biti ovdje, neki 5-6 dana, u nedelju svako Bog da, odnosno u petak najveće se vraćam, u subotu sam već u Sarajevu, znači neki 6 dana, imat ću razgovore sa 7 načelnika. Dakle, 4 su načelnika odavde iz Teherana, sutra iz Kašana, pa zatim idem isto u Isfahan, gdje će mi isto ljudi primiti. Zašto to ne bi mogli i oni uraditi? Zahvaljujem gospodinu Hadžibajriću i na ovom njegovom odgovoru. Nastavku ćemo pogledati još jedan kraći tematski vole, a nakon toga ćemo vidjeti šta je kolega Dario iz ugla Štampre u drugom dijelu pripremio današnjoj temi.
Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas razgovaramo o posjeti načelnika Sarajevske općine Stari grad, gospodina Ibrahima Hadžibajrića, Islamskoj republici Iran. A u nastavku ćemo, kao što sam već kazao, poslušati šta je kolega Dario iz drugog ugla štampe pripremio u današnjoj temi. Jeste, Muamere, dalje nastavljamo. Imamo još jedan kraći članak koji glasi ovako. Ferejdun Alahđari, generalni direktor kulturnog nasljeđa, rukotvorina i turizma provincije Isfahan, je u subotu izjavio: prema zvaničnoj objavi Svjetskog vijeća rukotvorina, Isfahan i Tabriz su upisani na listu svjetskih gradova rukotvorina i tepiha. Generalni direktor kulturnog nasljeđa, rukotvorina i turizma provincije Isfahan je u nastavku dodao: na posljednjem zajedničkom zasjedanju Svjetskog vijeća rukotvorina, apsolutnom većinom glasova, Isfahan i Tabriz su upisani na spomenutu listu. Prema riječima generalnog direktora kulturnog nasljeđa, rukotvorina i turizma pokrajine Isfahan, Isfahan i Tabriz su gradovi zbog posjedovanja posebnih odlika i uslova na polju rukotvorina i tkanja tepiha i po prvi put istovremeno upisani na spomenutu listu svjetske kulturne baštine. Muamere, toliko što se tiče današnjeg pregleda dnevne štampe. Dario, hvala ti. Mi imamo još nešto manje od 5 minuta do kraja današnje emisije. Gospodine Hadžibajrić, možete nam kazati kakvi su planovi sutrašnje vaše i prekosutrašnje posjete, kao što već kazali, iranskim gradovima Kašanu i Isfahanu? Pa eto, malo prije upravo ono što sam rekao, da smo već razgovarali i ja se nadam preliminarno dogovorili bratimljenje između naše opštine Stari grad, 12 opštine ovdje u Teheranu. Također ćemo vidjeti i sa načelnikom opštine iz Isfahana da isto tako dogovorimo, s obzirom da se radi o jednom starom tradicionalnom gradu, kao što je malo prije gospodin Dario rekao, sa jednom dugom kulturom, istorijom koju ima i opština Stari grad. Ne u tolikom kapacitetu kao Isfahan, da se razumijemo, mi smo puno mlađi. Tako je, ali ako uzmemo u obzir Bosnu i Hercegovinu i našu opštinu, to je ipak opština sa najdužom tradicijom, na kraju krajeva najstarija opština u Bosni i Hercegovini, iz koje ja obično imam običaj da kažem polazi sve i što valja i što ne valja. I jednostavno ćemo na tu temu razgovarati, ako Bog da, kada budemo u posjeti u petak Isfahanu, i nadam se da ćemo se i tamo dogovoriti oko tih stvari, oko samog bratimljenja, a možemo velika iskustva razmijeniti kada su dvije opštine u pitanju. Evo, ja se moram vratiti ponovo na 12. opštinu ovdje u Teheranu, gdje sam sa načelnikom već razgovarao oko nekih naših iskustava kada je u pitanju rekonstrukcija starog jezgra Teherana i dole onih dućana, gdje vidim da su krenuli u tu rekonstrukciju, a mi smo to već završili sigurno ima nekih 10 godina pa i više. Baš čaršija i uže starogradsko jezgro je sad sasvim nešto drugo u odnosu na ono, ali je autohtono obnovljeno. I puno smo jučer razgovarali upravo na tu temu, kako da to uradi, na koji način, i jednostavno pa ima se nešto i od nas naučiti. Jer recimo mi to prošli, a očito da su i ovaj period, ovih zadnjih 10 godina koliko su trajale sankcije ovdje u Iranu, učinio svoje, ta zatvorenost koja je bila urađena tako kako je urađena. Jednostavno ljudi sada trebaju razmijeniti iskustva i vidjeti šta može se bolje uraditi. To je sasvim normalno. Gospodine Hadžibajrić, imamo još 2 minuta do kraja današnje emisije. Možete nam vašu poruku našim gledalcima u Bosni i Hercegovini, dijaspori, šta to po vama nudi Iran i zbog čega bi naš narod trebao doći u posjetu Islamskoj republici Iran? Pa prije svega narod kao narod Irana, to su jedni dobri ljudi, pitomi ljudi. Oni nemaju nikakve, nisu napadačke namjere, ni prema kome, možemo slobodno reći odbrambeni. Ako gledamo sa tog aspekta kulturu koju imaju 2.500 hiljade godina, tradiciju, vrlo obrazovani ljudi, vrlo obrazovan narod, obrazovana nacija koja jako puno polaže na svoje školovanje. Žene puse. Tako je. I prema tome ima se šta vidjeti, ima se šta i naučiti. Ne trebamo samo se okretati prema jednoj strani svijeta. Treba se okrenuti i lijevo malo i desno što se toga tiče, i na istok i na zapad. Jednostavno sve ono što bi mi mogli primijeniti kod nas u Bosni i Hercegovini treba uzeti najbolje iz svake kulture. Dakle, ima se šta naučiti, ima se šta vidjeti. Hvala Bogu.
Gospodine Hadžibajić, imamo još jednu minutu do kraja današnje emisije. Vama se zahvaljujemo što ste bili naš gost ovdje u Teheranskom studiju. Nadamo se da ćemo u narednom periodu biti u prilici da vas ponovno ugostimo, također i vašu, tako kažem, zamjenicu gospođu Aminu Deljković, pomoćnicu načelnika Služba za obrazovanje i kulturu i sport. Još jednom vam hvala i nadamo se da ćete naredne dane u Islamskoj Republici što bolje i korisnije iskoristiti za našu zemlju i naš narod. Hvala i vama na pozivu. Također zahvaljujem kolegi Dariju. Do sutra u isto vrijeme. Selam alejkum iz Teheranskog studija.